Go, makhelwane. Oh, makhelwane sofikile. Yeah, makhelwane. Jonga ndiyabona uba uxhobele itoilet ne. Yeah. Jonga ndiqaba ukuthatha ishawa, nayo ishawa inengxaki. Engaske ungaqala ngayo ujonge yona makhelwane. Sidatsike sigqibele ngale ngaphandle because le ngathi inengxaki enayo iyaphuthuma. Hayi, kuba ukuthi kunenkinga ngesolage ngaphandle, ukuthi iblock. Ngala sethe yondaba. No bendingayazi bana ngaphakathi ingxaki, ndisolve ingxaki isuka ngaphakathi. So masiqale wethu ngaphakathi sibone into bana like yabo. Uyabona izulu ngoba ngathi ufuna ukuna nje asiqale ngaphandle bese sigcina ngaphakathi. Makhelwane ungazikhathazi ngeweather. Izoba nje imini yonke ayizude net. So qala apha ngaphakathi sibone wethu ba like you know sigqibakazela kanjani. Then bese usebenza apha ngaphandle ke ngoku. What if makhelwane siqala la ngempela? Umuntu wenkosi ndimo, umuntu ohlala apha ekhaya ndimo owazi izinto efanele eqalwe ngazo. Qala apha ngaphakathi. You. Yes, ngangena. Imali. Uyiphethe condom. Amakhondom okwenzani? Ijazi lokuzivikela. Hayi makhelwane ngeke. Alike ithwethe lungiswa ke ngejazi lomkhonyana. Sokhuluma Makhelwane. Awuna 6 yeminyaka. Khawungene endlini hayi ngeke kulungiswa ngaleyo nto. Ijazi lomkhonyana ngena kanjani uyithoilet? Hayi usila wena. Isengantoni ngoba? Hayi ufuna ungihlekula wena okay. Hayi. Makhelwane khawungene ngaphakathi silungise itoilet ugqibele ngeyipha ngaphandle into engxaki yakho. Hayi ngeke. Thatha phakathi. Mana makhelwane nayi. Mina kusuka emakhaya mina ngatshela ukuthi ikhona into obenza nje eThekwini ezenza ngathi ziyakuthanda ngifuna ukukhokhisa kusasa. Hayi ngeke makhelwane. Okay makhelwane ngicela uqala ujonge isink yami ke neshawa. Yabona wena. Hayi Yintoni nje? Usila wena. Makhelwane khawuze. Hayi ngeke. Bese ngishela. Hayi ngeke.